trouvé là. É. Vaza, por favor. Mano, vem. Esta é a Igreja Católica de Mbanza. Irmão, bom dia. Boa tarde. Ok. Queremos só perguntar, irmão, essa é a igreja aqui? Igreja Católica, sou católica. A Igreja Católica. E vocês, qual é o vosso ramo? Escuteiros. Escuteiros, né? Dessa igreja? Ok. Como é que vai os cultos? Entende? Os cultos da igreja? Os cultos vão bem, graças a Deus. Pelo comportamento dos jovens que participam nas igrejas, como é que foi? Graças a Deus está tudo em dia. Mesmo nas casas, mesmo em rua, se comportam bem? Sim, se comportam. Gostaria de saber o teu nome completo. Domingos Miguel, meu nome. Domingos Miguel, quer dizer, o irmão é o responsável que anda a ensinar todos os jovens que estão aí, né? Sim, sou formador deles. Ok. Ok, muito obrigado. Sou um dos formadores. Sou um dos formadores. Ok, muito obrigado. Obrigado. Sou Eraí. Babacavavo. Este é o museu
The Mbanza Congo. Okay. Ya tempia na bazenga ya vai kusomenga. Muna tempo sasa. Espera. Meu awagi na vo. Tasa escuro. Sima basala ngaoncho usakile kole sima. Sabe, deve fundo de novo vão aqui ó. Deu que pambu ya kala ya toka sange bala. Até bazenga eboshio vai kusomaza maruta kana mabanga neti kukoko. Kitu kidimenga. Menga. Menga mama ko sofo mnaweza kama tipo unabeta ngo express. Sabo onti wa ndo sabo ko zengwa ngatu kombe. Zengwa ngatu ke vai sanga pebundu. Ko ba sanga pebundu. Vivo abita ya kalanga vya eli fotula kwa. Oba wakala ngabeto be. Beto mna kako omaza mama na yumenga mafu. Okay. Awanti wao, alo papa. Awanti gyo na wao moshi? Oh, awanti wao na kuna nini wao moshi? Oh, wonder unaona kuna nini wao awanti wao moshi? Oh. Oh, kuna nini? Wana kulandele kwa na ila minimo. Ondio na manga tena makaya ma ondio tele makaya. Ondio na manga Abakuish. Okay. Muito obrigado. Manga wao ne? Leo não tinha que gifule una manga. Na manga. Unambe? Manga. Kalambo na maka ma fly. Wandele kwa na yala mako kuna kabenze. Fanele kwa kuna. Okay. Una manga kimbo mabenye manzombo na kiko. Okay. Ingeta. Ai irmão ngwe nkumba kunani? Nkumba mekaju. Kaju. Carlos de Santos. Carlos de Santos. Mamukongo jingilanga. Mukongo jingila ngengeta. Afrika kama tabato. Eke ka kujina mali kwa kumuna batuku magede ntila Rwanda ya jina mali bana daga vadani kwa kumwandi tu okumtira manu alengeta bunu waoba mtira ma kakwa vai zona seja bavish kidi seja patadia ya uti mama ni batuka jambo tena na zegi batuka kingu dikiane kiseka ka jaza kingu dikiane kingu dikiane vimba batuka Wow. Zona seja abatesh kidi Wow, yenu nataka givula. Ungawo zaidi vo kulika mama ko tako papa kuna no yo mama kuna no olimbi kumjuvudi ndo mama wonso amuna tempo ya nyinyi beba banga kadi maji vimbi kwa mama wadi na una umjuvulo kena kuluko kina kendo makuliza ila kwa yangu Wa mara dimashi nzalo givule vingela fyochi. Dimashi nzalo givula. Nunazaya kinkulu kya fatadi hadi. Nufonga ngejimbuta na ivula ngekinkulu awe kya anchikila aveshe tuina ni mwana kete yendo kivula fash fyoche yesaluka moko mpemvanga ngambe kesa isaluka ya construction Gatunga zinzo ingete. Uzogo pedre. Ingete. Ya onse ikigenda kungonda komuntu wakira kungonda kaka. Yesanga kaneza sanga kala kungonda. Kila kukuona meje maonzo nzembo meje salon kat. Salon kat ndimba. Kuna kone grife wasone kama. Ya uti kila una. Mama wasone kayo wate tsayi. Kaso onge kuseko na mama papa kwa desnai. Ya utikela. Tabo. Ya tutonde. Inkwa mbimba ngira pa. Ya baba kuteme telefoni yake. Ya, na ta. Nembo aje. Ya pokoda na nani babela ngono. Oyo voie principale né? Wande balabala kwa mama kota na voie principale. Ele sine, mas sine oyo. Muntu la ngamfro dio. Wa desidero aenda batu. Ya utikele bimba oyo. Utikela kwa kwa kashi ya utikele vyomono mko ngo. Ah, no bukaji bande sine lego sine.
mima ya utikila. Bon, tá bom. Kikwa mwana ngako meshi. Baba kamevava nga. Ingeta mune masamba ya kuna nima de baixo 4 de fevereiro masamba mune pinta 2012. Também. Eita, olha para nós. Kediambo. Mas isso é tudo na vava que buta sabe. Bom. Kediambo não longo kameju wa okay na mone kapo. Tu já is? Ok. Essa Luísa, né? Você já conhece? Ok. Ok. Bilhete não é um, né? É bilhete não é um? Kalo? Na, ndio mwanzo tabaka kambala moshi, tukafutukila diaka. Bo papa? Awe wa mkata kambanza kwa ngwina mbe? Utolaka ka, wena ndo kala. Ona bepangile fetch ya roi mdukongo. Ndio mtela. Lendo Wa kila kwa maonso kaka mupe kaka longo kaka mpelo kaka ama igreja kaka beta longa. Tunakwenda kunatela ngato ibono kana nto. Okay. Yeah, tunakwenda na yepo. Andika kumbe? Yo, talanga sini, talanga ben e bateria. Prisma na bende e yiba. Esta é a igreja Yeba, igreja Batista. Então, você está com uma catula com ela? Okay, vona mwana wako bendele kwani? Sabe, leo mimi na bateria. Now. That's our problem.